Hii ni hatua ya kwanza kabisa, ni hatua ya kwenda kuinstall Vegas Pro 17. Tunainstall vipi? Twenzetu. Unafungua hii ndo setup hii. Hii ndo setup, naifungua. Na kliki. Zenu unasubiria kidogo. Kama hivyo. Tunasubiria inafunguka. Kisha funguka hapo, unapiga next hapa. Afadhali unaingia hapa juu, unapiga hapo. Kisha maliza hapo, unapiga next hapa. Kisha maliza hapo, unatia hapa kitiki hapa. Suluka hapo, unapiga hapa next. Tunasubiria kidogo ije hapo. Sasa hapa tupo kwenye issue ya kuinstall Vegas Pro 17. Sasa ikiingia hapo kwenye desktop cha kwanza, sasa tunafanya hivi, tunabonyeza hapa. Kisha bonyeza hapa, tunakuja hapa chini, then tunafanya hivi, unaingia kwenye Vegas yako kama hivi, unapiga hapo. Sasa inategemeana na wewe, inaweza isije hivyo au ikaje hivyo. Unapiga hapo properties, then unakuja kwenye open, unafungua hapo, inafunguka kama hivyo. Alafu then sasa unakuja una copy kitu kama nilivyofanya hivi, una copy hivi, una paste hapa hivi, una paste, unapiga hapo juu hapo. Kisha piga hapo, unapiga hapo kwenye unatia tiki hapo, alafu then unapiga continue. Inajaa, kisha hiyo file una cancel. Baada ya cancel kama hiyo, na hiyo unaitoa tu. Unapiga apply hapo. Kisha apply, unapiga continue. Piga continue, unapiga okay. Kazi yako inakuwa tayari ushamaliza.